mukamonyakire nargare. Yes, program leo simataka niko twatamtyo na mweshongozi wa gospel Tina T. Abari kumanya Tina T ni wetu ine Hatom Studios. Tina T twakushemera. Ninye nakira Clay. Orirota mukasi. Ndire kurunjori. Yabare kurebekaje. Ubare kusimba. Hasa ni ubare kurebekaje. Mwe Tina T no. Kuri twenda kumanya gisha Tina T ariko shongore twaiza kutera. Who is Tina T? Tina T nangwa amazina aganyisirwa bazire banje ni Ainamani Christine. Okay. Konka nimpikangita izina ryo mushija wanje Turnawe. So Ainamani Christine Turnawe. Then Tina ni nchwabugufu Christine. So abantu binje nibamanya nka Tina. Then Kati ngitaona ka Turnawe. What are you talking about? Yes, Christine. Okazana kai abazire babone baha umushija no hakora mwine kora batamwine wetishimanye. Kugira fans ntwenda kumanya who is Tina because twendere shongoro bya Tina T music ntwenda kumanya Tina no. Tina ni nzarwa ntungamo. Ni nzarwa mparishi ya rushoka. Aha, rero nkijana ashwerwa muri mbara. Parish yanje ni Nyamitanga. Aha, umushija wanje bamwita Turnawe Vian. We have been blessed with 2 children, twina abana babiri, Chloe and Christian. Okay. Yes. So Tina T twatandukanye ruko shongoro genero kweshongora rubishongoro bya gospel. Twatandukanye and who was your role model ukuza kutandika bya shongoro bya gospel? Oh yes. Ndikutandika kweshongora nkatandika ndiyo mwana. Konka ndakumanya no kuzo mu studio ka recordinga niki. Konko kutandika ku recordinga nkazo mu studio ka recording nkatandika 2015. Okay. Yes. Katandika 2015. Role model wanje kurga kare akaba yabira Judith babiri nkankunda kurabo mu byeshongoro bye. Ushanga yashoza nk'iki shongoro nyomba nachikwasiri. Kasita bakitera radio nyomba nachikwasiri. Yes. So ntanda kumanya Tina ibyo shongoro byo ina hati miringa like audio, video, how many? Video all together nyine byo shongoro 22. Okay. Yes. Konka videos nyine videos 5. Okay. Yes. So what are you cooking for us? It will cover fans bawa hati take on what planning jire chinka Tina T. Echo kubanza mbinire launch. Okay. Yes, I'm launching this song namanya. Okay. Yes, ninza kuchilaunching kibanza cyo kwa mwenda Sunday rikwisha. Itwaza kuzameta riye jito. Evans akashongoro katibanza to shongoro mukachere Evans zo kirete bitobo turi kurira no kwende. Yes, please. Namanya nizoba ryawe narimanya eryari shuma akakora ekintu kimwe ni narimanya yari shuma akakora ekintu kimwe niba yayemerera gambo tuwezo kuniranga. Okay, so yari shuma akakora ekintu kimwe niba yayemerera gambo tuwezo kuniranga. Why did you sing this song? Ay. Yeah? Aha bwacu watire tikirese. Turaheze. Kaya turaheze. Reka ngambira kubarija ha launch. Niza kubaga akuba twaza kutandika wenci na kitire turaheze. Reka mbagambira hi launcheri. Okay. Launcheri ha Adit Mall. Shaha munana zihangwe okutaha muno mutwaro. Abana batone 15 na nimba shabantu mwije mu mpagiri. Niyo launch yanje yo kubanza Claire by this is my very first launch. Good. So tuna kumena bazisimu tutere shayo na ninga tugira itwakoma. Ningo ine manager twa manager. Reka mbahe namba yanje yesimu. Namba yanje yesimu ni 0783 84 5427. Yes. Aha. 0783 84 5427. Yendi kosa na WhatsApp. So kubana nyenda ka message tino na nyengaraka mutino.
Man Christine taine manager so twenda mteraza shahisha tu shahina koko kosi atizangwa ndo mshija mbani shababa fans tugira itu akoma twamfitera amasimuhaga itugambira abafaniza aho twendere ba fans banje nyenda kubasima ahabo kunkunda munyerekere rukundo cyarengesereza konka nimbasha bamwe mu kunkundo okwe kandi ninyongera mbeta mwije ahasande munshagike nabeshengereza abanywani banje mwije mu bwingi gambira munywani wawe no ndije mwena mwije munshagike aharonchi yanje yo kubanza. Thank you so much. Blessings. Thank you so much. That is Tinati omushongozi mutonda wari yonanda kurgo mwidara kazamurindi ndeke tumusupporting ekibanza cyo kwa mwenda Adit Mall Shahamnana kandi yaturize namba zesimu onje kumanya biri kucira ku muterere simu akugambire table ziriyo ninga zahwireho ebintu nkebyo. Let's go and support our own obundi nawe twarebana rwo mwidara nazo murindi nawe namanka abeshongoza abamani Tuenda kwa simba batambula nita program ya Msemanta anibajira ngunu wahinga hore binawe na inuka. Thank you so much for following us. I have platforms it Zona, Facebook, Twitter, WhatsApp. Of course, I have wakire I can't read all the messages. Mintu basi makani ngumgumeni itwe waine clear pugasha ishatu mpaka shaitano. Eka tubendeze Sunday nunji kwa kani nimbasijire chahanditire Isaiah 54:17. Ngutine chone chiri mka Quran sa nguchakubaza. Yamero miru mukama wenaza Quran dentaro za. Bye bye. Sure.